Assalomu alaykum hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Biz sizlarga bozordagi unalarni ko'rsatuvni olmoqchimiz. Bizdan alstovay turingizlar. Byudjetli avtomobillarni ko'rsatmoqchimiz. Honda Odyssey Absolute. Pробег original 2002-yil chiqarilgan 2.3 объем. $5300. Bunun жанында да бір 2002-yil chiqarilgan передний привод Honda Odyssey 2.3 объем. Басы жазылып тұр, телефон номерін çalып сұрап көріңіздер. Біз бұл жақта тұрған Nissan X-Trail'ді көрсетеміз. Правильно, 2003-yil çıkarılgan объем 2, $7400. Номерін жақшылап жазылыңыздар. Біз бұның жанында да бір X-Trail тұрады, ұшындағы сыры көрсетелі. İçki salonunda жақшылап көңіл бұрсаңыздар, чынында таза машина екен. Отырғыштары да кожаный отырғыштар екен. Nissan X-Trail'ді іздеп жүргендер болса көріңіздер, çalыңыздар. Бұл жерде Toyota Isis деген ұна тұрады. 2006-yil çıkarılgan 1.8 объем, 5 пробег. Қырғызстаннан айналған емес екен. Телефон номері 0708 88 85 70 88 85 10 деген номерлерге. Басы $7200 екен. Бұл жерде Honda Sierra тұрады. Бос түстігі. Bunun жанында қара түстегі Toyota Estima'ны көрсетеміз. $164.000 км жүрген, 2003-yil çıkarılgan 2.4 объем, басы $7700. Әлеме бұл жерде болса Honda Stepwagon Spada тұрады, белый жемчуг. Üstünde bir емес 2 люк тұрады. 2.4 объем, 2003-yil çıkarılgan. $7900 сұрап жатады екен. Ішкі салонны тартықша болмай бізден қашып кетіп қалды ғой. Есі. Мейлі, сырттан болса да тартып кете береміз. Біз мыналарды сіздерге бұл жақтағы мыналарды көрсетуді ұлантамыз. Бізден алыспай тұрыңыздар. Subaru Outback. Hurmatlı dostlar, biraz şamal болып жатады. Ошондой болсо biraz туура түшүнүп көрүп коюңуздар. Hurmatlı dostlar, ушул унаны сиздер подписчиктерибиздин арасынан бир-экөөсү өтө көп сураган болчу. Ошо Toyota Noh унасына бизге көрсөтүп коюңуздар. Базарда канчалык өтөт баасы деген болчу. 2005-yil чыгарылган 2 объемдогу уна бар экен ушул жерде. 5 пробег
Кыргызстанда жүргөн эмес, баасы келишимдүү. Телефон номери 0555 80 08 45 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Бул Новах чынында жакшы унаа. Сыртынан дагы көрүнүп турат, байкалып турат. Таза айдалбай тургандыгы өзүңүздөр көрүп турсаңыздар керек. Ал эми бунун жанында эле артында фартуктар менен турат. Булунан дагы силерге көрсөтүп өтөбүз. 2003 жылы чыгарылган, эки объем 180 000 км жүргөн, баасы келишимдүү. Вакцинасынын сурагандар көп болду. Ошондуктан силерге жакшы кылып көрсөтүп коелу деп атабыз. Ал эми бул жерде болсо Honda Odyssey ак түстөгү абсолютту көрсөтөбүз. Парктроник дагы бар экен алдында. Баасы жазылмаптыр, эчтеке жазылмаптыр, бир гана телефон номери турат. Бул жерде Toyota Altezza турат. Год выпускасы 2003 жылы чыгарылган, эки объем, BEMS, 4 эмес, передний привод, электропакет, подогрев зеркала, баасы жазылганыптыр дагы. Телефон номерин сиздерге көрсөтүп коелу. Бул жерде Nissan Primera турат. 2002 жылы чыгарылган, 1.8 объем. Баасы $4700. Же болбосо сомго эсептесек 329 000 сом. Телефон номери 0551 71 65 45 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Бул жерде 2003 жылы чыгарылган объем 2.4 Toyota Ipsum турат, ак түстөгү. Состояниясы отлично экен, баасы келишимдүү. Ал эми бул жерде кара түстөгү Toyota Alphard 170 000 км жүргөн, 2007 жылы чыгарылган. Объем 3, $12 000. Сол рулду жакшылап эске алыңыздар. Ал эми бул жерде болсо Honda CR-нын жаңы үлгүсүндө унаа турат. Ал эми бул жакта Honda Odyssey Absolute турат. Көк түстөгү, Кыргызстанда айдалган эмес. Көптөн бери бул жерде турат, көрүңүздөр. Бул жерде подспада турат. Булунан дагы жакшылап көрүп алыңыздар. Аягында сіздерге ушул унааны көрсөтүү менен жыйынтыктайбыз. Honda Step RF5. Бул дагы Кыргызстанда айдалган эмес.